Megalayapost.news. Wada pedang gajing syakem kino ilam bahakman bakantum nadu Presiden, Vice President, badu General Secretary kekasih Student Union kamsyam la pandem kimat jung dawa bad menta kasengi nagaliang kino ilam bad kidkon lalai bansam ya kador khas haki MLA kibade halor kisan tali kimat bagaseng kelabu okmat ke sorkar jela kani gajing lej sami kidor khas ki kentup syabaro ki MLA kibadan harilum kasih jantia bad kilapan kamtir urengkat kite kidor khas kibalapan pa halor kisan tali kimat baka KSU keladawana ke sorkar jela kumbala sakhi menta kino ilam ke KSU kilai olat bani ai ki dorkas shaw MLA kanong po uba Meryl Bon sim MLA ka maulai Bright Star Marbanyang MLA ka Melim uba Roni Lengdo MLA ka jirang ba sosne sotun bat kiwi ki ba kimpat kendu kin sapan poy kani ka dorkas baka seng kalapan pau halor ki tegi santali kiman kani ka jingli ai dorkas shaboro ki MLA harilum kasi jantia kalong ban kerpat yaki bakum kita kinong mikmat pajba bakini kren nesim kiai ki tegi santali kiman balabu daga seng akmat ka sorkar jela kumban mau kimat ba khmat balabu daga seng KSU ki kentup ban pendam ya ke public hearing Kashri Cement Private Limited ban pentri kam ya ke MRSSA Arajar Khan Rio ka jingtung kam no Sunny Grims ka jingtung kam tung jam bakhu basuba ha ka DSC ban MPSC lambat kiwi de kiman Megalayapost.news.